di kaya't ko makita dagitoy dua na mata nagtidragsak itibyak ko to'y lubong ko anyan nga nagimnas uray numarigata na kita basta gapulaing ganda uray sa inuti pa mayat lata basta kagadwa ka anusikan ni tiap abay ko aniyang ngaraksa iti nagparik-rik na kapupaya panganay sangsagayan umahumang ingat panong pala urayan yati tubig nga sumambay basta wata kaagtarigagay aywana aywana yung tanang king Maria marigata na kita basta gapulaing ganda uray sa inuti pa na mayat lata basta kagadwa ka anusikan ni iti nagparik-rik na kapupaya panganay sangsagayan ing kumaumag ingat
mataksan nga gaya, numasaktam tuyrik na, ngamin tinaglabas, ngan nga ni maperdi tuy biyag, impateg ka tinapudno, inted ko ti amin ko, amin nakid daw mo, awan pulos pinaay ko, ngem kaskas di day tapusum, ulbod manangan lilaw, panagbaybayan, di mula pinanuno, sinaktam tuy puso, dinudog mo tuy bagi, intured ko amin apili, nukunaem aginura ka, saan biyag ko gaputay ayaten ka. Maamataksan nga agayat, numasaktam tuyrik na, ngamin tinaglabas, ngan nga ni maperdi tuy biyag, impateg ka itinapudno, inted ko ti amin ko, amin nakid daw mo, awan pulos pinaay ko, ngem kaskas di day tapusum, ulbod manangan lilaw, panagbaybayan, di mula pinanuno, sinaktam tuy puso, dinudog mo tuy bagik, intured ko amin apilit, nupunaem aginura ka, san biyag ko kaputay ayaten ka, dinudog mo tuy bagik, intured ko amin apili, nupunaem aginura ka, san biyag ko gaputay ayaten ka, nupunaem aginura ka, san biyag ko gaputay ayaten ka.
Kay babae nga ingat sayet, di mapmapnet may sa akabit. Uray limada nga agrarapit, dinto payla amarmarnek. No awanek nilakay na, kanayon nga adot bisita na. Paturugan na ijay balayda, ket di tanton nga agagabuda. Numet mapanid jay lawag, at dalat at ina kasinarat. Agturongdan hotel la pula, agrenet damet ten nga agmama. Numet mapan makitsenda, dagasen na ni kumpadre na. Aglubonda ijay mutong na, ket maidepelep pap abarupong na. Lukas tanga awan kay kwarta na, pamrayan na timapan agrampa. Uray lakay nga agkat-katay, nuadda kwarta nga ina ipaay. Lukas tanga awan kay kwarta na, pamrayan na timapan agrampa. Uray lakay nga agkat-katay, nuadda kwarta nga ina ipaay. No aggatel jay bukot na, pakudkud na ken ni kayong nga. Kalpasan na ket agkalungda, tira endang daytay tilapia. Uray pay ni katugangan na, numabisin ket pakanen na. Idasar nan daytay tinapa, uray pay no inget apgad na. Adot kabit anatangsit, apa en napay ket dinilegit. Isu kanu ket na pinpintas, na bangbanglo ken na inimas. Awan kanu ti bibiyang na, uray sinu ti agdep-dep pa. Kaisu kanu ti ragsak na, kaya agrarapit agkabit na. No aggatel jay bukot na, pakudkud na ken ni kayong nga. Kalpasan na ket agkalungda, tira endan daytay tilapia. Uray pay ni katugangan na, numabisin ket pakanen na. Idasar nan daytay tinapa, uray pay no inget apgad na. Adot kabit anatangsit, apa en napay ket dinilegit. Isu kanu ket na pinpintas, na bangbanglo ken na inimas. Awan kanu ti bibiyang na, uray sinu ti agdep-dep pa. Kaisu kanu ti ragsak na, kay agrarapit agkabit na. Kay babae nga inget sayet, di mapmapnek may sa akabit.
ket ama ikulpo. Tabyak mo itibiyangam, saan kita karubam, agringkan, agringkan. Kada kita tao, apal dagket na palalo, di na kaya't asikat umasenso. Aparto at dati sarita, awan kinagpaiswan na, apal adakes ako nada. Akala ka sa uwasao, tangiwat mo, itanang mo, tadikan to, ket ama ikulpo. Tabyak mo itibiyangam, saan kita karubam, agringkan, agringkan. Akala ka sa uwasao, tangiwat mo, itanang mo, tadikan to, ket ama ikulpo. Tabyak mo itibiyangam, saan kita karubam, agringkan, agringkan. Agdala ka sa uwasao, tangiwat mo, itanang mo, tadikan to, ket ama ikulpo. Tabyak mo itibiyangam, saan kita karubam, agringkan, agringkan. Agringkan, agringkan. Puno adi makauma, ifak-fak bet ken salsalad, pangpatiker iur-urat, pangpatiker tilas-lasag, fak-fak bet iti big-bigat, iti aldaw puro salsalad, pagkitanen apang rabi ifak-fak bet ken salsalad. Pagimasan at fak-fak bet, at dapat patani na, at dapay utong-utong na, at da tartarong, at da kapkabatiti na. Pagmayatan na meti salsalad, ramas-ramas kat basig mayaten, peke-peke lambasit, okay yen, isak mulen, aywaw nagimasen, adayo ti high blood, ket umatindog itibiyag, nuwag sidat, fak-fak bet, manganti salsalad, alisto itipistik, nukanayon akar karne, tangamin nalanit na lang si, aglalon no botya tay karne. HBO Records. Puno adi makauma, ti fak-fak bet ken salsalad, pangpatiker ti ur-urat, pangpatiker ti las-lasag, fak-fak bet iti big-bigat, iti aldaw puro salsalad, pagkedanen apang rabii, fak-fak bet ken salsalad. Pagimasan at fak-fak bet, at dapat patani na, at dapay otong-otong na,
Adda tartarong adda kapkapatiti na pagmayatan na metisal salad ramas ket basit mayaten peke peke lambasit okay yen isak mulen ay wow nagi masen lagi masen adayo high blood ket umatitog itibiyag luwag sidat fak bet manganti salsalad alis to itipisti nukanayon akar karne tangamin nalanit na lang si aglalon no botya tay karne adayo ti high blood ket umatitog itibiyag nuwag sidat fak bet manganti salsalad alis to itipisti nukanayon akar karne tangamin nalanit na lang HBO Records and Oliver Production. This is HBO Records Original. Kagangay itimay sa lalaki agbiro sa bali abutahe pamaneknek kan iti kinalalaki no adot naglabasan da babae aglalon adot kwartam kumpare kumpet da uray saan ka nataraki Ngem agalwat kalaken ni kumare Taamangan no kuten nata mabagbagi di kasya atan na sumardeng ka ipamay sang nga aywanan di pamilya tadin tumarakrak iti masangwanan arapa abyo adwa iti asawa jakmet suksukatan ay nayunak lae pagsasaudag iti mangyale-ale emuray nukasta aganan ka taamangan taasawam suktan na ka Kagangay la itimay sa lalaki di agbiro sa bali aputahe pamaneknek kan iti kinalalaki no adot naglabasan da babae di kasya atan na sumardeng ka ipamay sang nga aywanan di pamilya tadin tumarakrak
nagbaetang saan nga isut lapeda sa ngalen tani aya sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiag nanayon ikarik asiksikan